Iyan o Kasililiya. Mon members itingal wawlag kan kupuran anila o kabulak o kupuran bersulak misalnya the members pun pesa wawat mapuitar o mapan puitar. Kay buni pun raksyo ko ang pun payu. Pwede sa karadawat ito kamera mo training. Kay buni pun mo sa lablak ispaw na marki ang mo training. Itingal waw kan kupuran isanangkan. Pertemuan mau lebih ikan kalaban. Nangkan ini, oleh pelak kiri koras dan pelian ciak memuncul o government. O cuma luar corba, cuma main utrani unsur. Iman pertemuan cuma nanti ansur maut, pertemuan mau nanti incumbent Shelton Net, incumbent Stanley Etche, candidate Amover Penyes, candidate Philip Carr, candidate Hudson Napram, o candidate Nelbert Perez. Ejualat di Pirus Insam, mawiyak siya sa bulman mo yung training man Pilipin o aman mo liya mo yung training ng Pompey Legislature noong suspe ang uyawi ni November Isakriyo. Niyaralap, ito ang show yung po. Ipo yung show gawat o wang mga itipunan. O ibinay show chorus, unang masa chorus, patong niloroki o co-politik mo yung training. Ipadola School o nagsiyang Xavier High School. Siya po padola Calauta Junior School ng college o nagsiyang University of Hawaii at Hilo. Siyang nipuko na experience kan ni Paduan Chumalan Pier po nagsiyang school. Yung Paduan Kalbo ay Chumalan sa Katang Kapesekan o Paduan sa Karkita, yung Paduan Ongkatar o Paduan Ubay Yerwin Training, yung Paduan Takita Way, Paduan Waliapel ng Pompey Legislature. Paduan Turkey, dahil katin ang kasin kapain buong anusus, dahil katin sa Unmanbiet, o katila usus ng November Isakriyo. Kailangan ng kubur-kurus o nuwaw, ngay candidate, pero sinsang.